Eң birinciden momundu dost kılış gerek. Musulmandı dost tutuş gerek. Kur'an-ı Kerim'de жүрөктөгү sırlardı dostoşkondu, жүрөктүн muhabbatın momunga gana arnaсын deydi Allah Taala. Başkalarga emес. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "La tusahib illa mu'minan." Momundu gana sen dost tutkun, şerik kılgın deydi. Salih adamdı dost tutuş gerek. Günökör, buzuku, fitnaçı, ушундайлардан uzak болуш керек. Жаман достордон uzak болуш керек. Анткени кыямат күнү өкүнөт экен адам баласы. Паланчаны бекер дос кылган экенмин. Ошо достуктан кече албай канча деген күнөөгө шерик болуп калдым дейт экен да. Аттиң, бирок аттиң эч качан жардам бербейт деген.